Ithu tukumira turume tucoke tuthire tauni tuinde barabara yake ya Naivasha PGH au ni ngari rahuriro kuguru na thirikari pa ikaduria muti-ini ni mwitanire ikagutha muti kwa muti ukaiga barabara ni ucio ndauneka kuguru ndahinyore dashboard na tiigira ihinde-ini ni ndaimo ni kuma ngari-ini ara nao tu nao marikika kila mundu azirahi ndereba wa ngari utwe nake to no atura haria mundu ucio ari atunengere mbe ucio no agire tutikaoragwo tondu thirikari ni erirwo ndereba iyo gari akona ni iyo ga kwa hivyo msipige gari marisasi. Mimi nimeokolewa na mapresident wangapi? Moi aliniokoa nikiuliwa. Moi no aniokoa ile ngiuragwo. Wanyita? Kibaki no aruta ko demu. Ucio ni Kibaki. Wanyita? Uhuru no waandekia. Ruki ati cio ni bangi ndirakwira. Kana niwe ati ni jamba. Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Kate Infinity na wandu wa Mwangi ndimunyite ugeni muthenya wa umuthi. Tucerete mwena wa ukune Huruma. Mwena wa Huruma. Kia Maiko. Kia Maiko na twina mugeni wa mwanya muno uria tugukorwo tukiaraniria nake niguo akorwo agituthereria maingi megi kuria njera-ini citu na nigwenda kumunyita ugeni niguo akorwo introduce. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina hema letu njitagwo Titus Mwangi Mucina. Ndairwo ko Huruma John Saga. No gwitu ni Murang'a mwena Njombe na Kiaga. Kugithie kuuria bari ya Tito no kwirwo ni ko gwitu kuni kwa kihumo gitu wanyita no ru ni njiarirwo guku Huruma guku John Saga guku ni kurigwa Kia Maiko wenda mburi ni guku na bado mikora mingi guku guku ni ku walifure muingi wikikaga nie maundu macio mothe ni ngereire na nikiona ngiugo gu ndietigagira to ni njirirwo guku na guku ngenda indo iria ciothe njuru ngiendire tene ukako guku Kia Maiko na kuringana ni ndereirwo guku mwana ule murera ni gweka atia akuraga riu ni ndereirwo kuona bangi njohi aishi maraya yani andu ore othe ni guku unaona riu mwana ule akuraga niguo akora akiendaga riu ni nderete kuona baba kigucia thigara akinyua njohi unaona ni data manigio na makwa mari mikora mari uku oguko na ingine ni kuragwo maragirwo ni atungithie gicagi no ngunia kaburi one gucinwa cinirwo one kuhurwo ni mob justice one gutemangwo temangirwo one rithathi ahurirwo unaona na othe ni makwa ithuĩ gwitũ nĩ Njombe Nyakiaga kwa noguo nĩ kĩrĩra-inĩ nĩ haha na harĩa nwanyita na rĩu nona makwa na rasta mari ara tondũ ona rasta nĩ gũkũ ona kaburi harĩa rĩ nĩ gũkũ nĩ tondũ nĩ okaga nĩ ndatamanigie maica macio ndĩ mũnini na gũtinda ngĩtũmatũmagwo ngeragwo nĩ aje oya indo icio twara korogoco oya indo icio twara Dodora mĩcinga na ndio ndĩ thukuru ndĩ na uniform unaona no rĩu ndamenya atĩ nĩ yanko yakwa koguo ndiretigira unaona ngatwara atia rĩu maica magĩko atia mũciri okwa yũkaya ndarĩkia thukuru ndĩ form 2 mami agĩkua au nĩho thĩna yekire atia wanjirie na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta gũtigwo nĩ mũciari kabotigwo nĩ kila kĩndũ na ndũgatigwo nĩ mũciari hau nĩo maica makwa mekire atia mambĩrĩirie tondũ niĩ ndĩ first born ndina citũ na airĩtu atatũ na niĩ ndĩ first born nĩ kĩmwana unaona rĩu acio marĩ anini rĩu kila kĩndũ nĩmekaga atia nĩ mategemagĩra na hĩndĩ ndĩ kĩndũ 18 years unaona no hĩndĩ nĩ njathi tũkora twa estate gũkwa kũiyaga kĩroko mũkĩra tene tũmĩtaga shamba mũgũnda ĩrĩo gũtiarĩ ũhoro wa atĩ thirikari gũkũ gũtiarĩ thirikari rĩu mwabanga na kĩroko nĩ aje thĩ 11 tũcemanie na grau unaona tũgacemania na hau grau hĩndĩ gũtiarĩ M-Pesa kwa mũndũ akuaga kĩmbia kĩ mũhuko koguo wanyita mũndũ ũguo ndũkũmũha 10,000 20 unaona tũgĩkorwo tũkĩjibomu ona na kĩa gũkũ ha mbere hena ga stage getagwo 46 John Saga kari hĩndĩ okanaga nĩ mathiri unaona rĩu gwĩtuĩka andũ arĩa me kũrĩa rĩ arĩa me harĩa rĩ nĩ maranyita na mũngĩkĩ unaona na ithuĩ tũrĩ gũkũ gũgũtiĩ hĩndĩ gũgũtiĩ andũ mũngĩkĩ mũngĩkũ ma Dodora Korogoco unaona na ĩrĩ icio ingĩ
no rĩu area no itu ndiarĩ horo wa mũngĩ tondũ nĩ kabira nĩ ndete kama kabira nyingĩ unaona rĩu athuri arĩa kũrĩa 46 stage itonga rĩ cikĩrĩ na mwanake ũmwe cikĩmwĩra atĩa ndũngĩtethera nake gũkũ kwanyu matũrũgamĩre stage ĩno tondũ stage ĩno rĩ andũ amwe mwenda gũka atĩa kũmĩoya unaona rĩu tũkĩnyitana anake arĩa mena mĩcinga gũkũ twarĩ anake ta 8 ndikane aje turoke kiroko tuweke stage kiroko nä ukira 11 ugotere ando ciomo guka nä gwe haro tana haro na twathigo nä Kasarani tondu na andu makuire hau makihurana maritathi nona riu maica twoya stage ri maica riu makiambia guka nomo tondu ona 2,000 3,000 muthenya nona riu ndihota ku sustain family sister ako cio gwifote na kana kanini na ndareketie thukuru nona ucio ngiari thukuru baba nake ni orire tutimuonaga nona ni athire riu twatigirwo na cucu ndio ena kindu miaka 80 ari o mukuru nona riu tiare yatha waici ingi o riu ara stage ri ai tukiona ai ici bia ni nini na starehe ni twehereire twambia kumenya uhoro wa tuiritu nona starehe ni ambio gatia ni kuingira ati hwaini turathi kunyua cuba igiri wanja na tukaria kanyama nona tukirana asa stage ngari cio ka hwaini ndereba ko na mbia ci kaci 15,000 cia ngari nona tukirana tukathia round imwe tukoya hale round tukoya ngari imwe njocaga tukoya ngari imwe tugathio shop tukoya ngari imwe yani tukabangana ura tureka atia ai maisha magethio makenyita riu tugituika riu kwitio superstar o hwaini ngari 3 icio nĩ 50 muthenya ũngĩ nona maisha riu makinyita tukiona aca atie bato ya ngari mbia cia ngari ici kauta ngoya ngari ng'ima ina mbiria eni hijack eni tugathie nginya tao twathie tao tukaoya metro shuttle Moro Line nona ngari cia kumaja tonona video mbia wina ugithie tafari wina mbia kaci gutiri ati M-Pesa ni kaci koguo ugithie tafari yaku mundu na mbia ni 2,000 aya ge mwa biashara na 50 na kuna 100 nona ai maisha makinyitani na makinyitani tukiambira guthunyana o muthenya riu ni akinyire hindi igwa atiriri hindi ya nuguri miteo ne ka atia ne tetheraga tukire na TV kinya haho ikira ya kuingira abroad ndiro abroad cio ciana he TV tagigira ho no nyita ma 55 ndegigira ho isia mugongo na garu cia thiku ici riu tukia TV tukiiga hario ikira ya kuingira ki broti riu ndarukagia mabati maya no nyita niguo njikirie guku handu ndigara nyumba ya mahiga riu handu njikirie guku kwa mahiga ri riu njikirie guku kwa ki kwa mabati ngithi kugira nyundo niguo njuke ndukie ki ifati uguthira kurukia ifati kugira nyundo ri kumbe thirikari tutamanie nayo tucoka stage uguo na ngari twatwera andu ngari ene mu report riu turi ukari tutamana na thirikari ni matuwe tondu moka kwa finance haria ushuru nona riu ni matuwe ona matona TV matiecirie maundu maingi no kunjire majire nyaje alafu sasa sifanya mambo ngemanegera matano mare ma kawaida ukinya na huru mahoro makiro radio koro makiro we kuna TV maybe gari nini makiro information niguo mogire to make confirm mayoka kumie eno yari farafara nona hari farafara riu mokire magituthirurukiro nona riu kumira hauri morning TV haria nona to momerire aho na ni ndio ndathu gwetha nyundo na hau nona wangora na hau ndakwira geithia tumia hau ni urathire kuhaya nyundo riu kana ga sister kuigana gatagaka niko gokire gatengete gakithira mama na pigwo ngimuria na nani askari wa ngimenya ni nguri nina ni ndathirukire na guku thutha mwana ijumuya nona hau ndamukora ndathirukire ungeca ngorofa iguru we hau wonaga haho uria kurathi nambe sister ako makihurwa hai makihuragio uyu mutu wako amenda wapi na hindi oi ithuothe tu mawirai tukatuiga TV ya ni ndathi kuoya nyundo ucio nginake athi gucenjia nguo nona ucio nginake na mucinga egorofa-ini iri hara iguru
Riu nginya we nero no kurega atia athiri atia hari iguru ekire atiriri okire he mundu ndagie bangi hari uguo riu twoka uguo ri ndaiga TV ri ukire tite bangi agithie kuguceria ku no anyita twambe tumawira riu ni ku relax riu twambe tu relax riu no na hiyo harakati hiyo niguo thirikari no yeka atia ya kinya nona usta ko makihoro mena kazi ni yako nikura mahura nguo na matigire nginya nguo ci hau twemera go wakwapi wenye ikitu nona makigona mamekora hau magero akuna kitu kama hiyo magegerie riko makigerie no nginya kiharo no go ndokire tondu tona TV na DVD gire ndokire ngigira ngio ya DVD yenge DVD cigire na thimu ire twena cio uri nake wari kura iguru hendio nie ko uri gwathie ri wengithie kwa murata wake kunyo nyumba ona na nigigira kure nyumba ngioya DVD na ngioya mucika ngikira kiria ikonie-ini nginyita njira nginya Naikuru na niku kure ndirathie ni kwa aunti yakwa sister ya Mzai ona na sister ya Mzai nake ndenda guhoro wakwa agenyuni Naikuru uguo nemenyaga uyu ungimwona guku Nairobi gutirikarika tonia anjui ni ndi muciariro wako mimi ni mzali wa huku na horo Nairobi guti mundu ndakuma ku Nairobi riu agenyuni na ku Naikuru nemenya ku guthokite muno riu ndathire nginya Naikuru na ndathire nguete indo icio mucigerekerie mutu-ini ugaita mutu wa ngima ukaukuganya karatathi ukaikia thiini mutu-ini wa ngima ugekira mutu ucio thiini ukoya cell tape kana ukoya kiria super glue ukahaka ukaoha ugacoka ukoya shopping ingi mutu ingiri blue band nona nega shopping tuka mundu athi thafari atiriri ta mucingo uyu wigana atia sini thati nini ni brown ya mae 9 nginya Naikuru ukinya Naikuru ni kwa aunti yakwa ndathie kwa aunti yakwa no ndingikoma ku kwa aunti no thire ngeko na kazini yakwa gukinya gakora aunti ye wira ndithi guthi gwetha kazini yakwa kazini yake nake ni mwendi wa bangi athire kwetha bangi ciake naku riu ni ngerie na mbocha ahero tha nyingire ku hithe mutue ku oku riko na aunti yakwa ndoi guka kakajurete karete kurathi na mbere ukire he njukire gucera urekara thiku ciga twigwa njuragia unaka siku ngapi na mure he ndoka jikare wiki niko wagira huko wiki imwe waka wikate wiki imwe kimire he nimemiss tu nikuje nifanye ni wewe muthenya ukiti ndakura thimu ruwire-ini kwa Mzai niki mogiero kire kugira huko akero kwa Mzai ni anyitirwo niki Mzai nake oka ithiriru iri toke manyitirwo ithiratie mafuate guthuko mafuate ithi nake ti anyitwo wewe ndio baba mkora wewe ndio unaweka wakora ndani na akaurwo haro tahana haro unaona hau no tuma ni Mzai wako nginya umuthi ndenda kunjigua ona ndona hata ndi mundu anjiraga we ukire wanyonirie we ni nginya thaa ici ndauma njera ni anjirire we nie ndukanjire ati guruga maithanduku-ini riaku hau mbere umereform ndari ni ndigitikia nginya ni miaka 5 ni ugitikia ni reformete mzee yako na ngimwira ati thaa ici ndangijigua ona ni ndi natural manga ona ngimwira Mzai tware kibikire ithui tware formire akanjira ihi ni mwogi mare wanyonirie na ndatwite ngwirite ukaria kunjigua ngamwira hindi yo Mzai hindi yo kwari hindi yo sister yake thite hore thimwiro brother kwa ishikwa ithina ke tume Naikuru okerore brother yake niki gwathire mwangi keke we kuigwata ni mucingo horo wa mucinga ithiti gucamoka hore sister yake ucio ngitwe mako marieri riu kwa kazi ni ucio kuria thiete kwa kazi ni ucio ri aunti yake niwe mukuru kwa Mzai unaona thiti amura mwangi ko ati umembo gino gwethoretho ithe thiini na mwarwanyi ne thiini we ucio nake ithira kunjira mwangi ebu toka huko uguthie ku nithie kwa mwana wake kumbe nake nehirwo report aranjira ni nyendagia bangi ndingedia bangi na njige muici wako kwa ni kuri otiri ni ndaragirwo nginya kwa ngoma niwe mundu arega nginya kwa ngoma waginya gukerwo guku ndukageria gukinya coka riu ni atie gwika
tondera gibangire ana kindi matioka kugura bangi hau ni tucanishe ana kire tungeta kuiguana nona tunyambie ukuruti ana kiagi riu aguko tondu ni nyajie maisha ku guku aya kimugumugu ule kimugumugu ai tutamani na kile turerwana ugo turerwana majira hata leo jioni tunaweza enda Nimura tunaweza enda hata leo jioni niko na kila kitu sawa tukianjia na gari ciaku ciana kuguthi na ku Eldoret nako aria kuria moyo kunyemerera mimi ta kot uthi kigira nyumba ciene makahingura nona makaiya au ni ndoka ndamera wachana hiyo si wizi tunataka pesa cash bia koguo ndanete ni kuya ngari ngima ore hiana nona tukahaija ngethi matwara round ya mbere makenirie te to ni angirigane mona kindu matie maita ngibia ta icio kila mundu aheo 30 mona kumbe kazi ni no majuragia leo tunaenda wapi ni urokira ni turathie kamera ini mutie njitarishe nona ai maisha mathie manyita nginya na ikuru nginya ndagia na gwakwa rĩu ndĩ na gwakwa rĩu nyũmba rĩu ndatigio kũiga mũtumia we thirikari ĩkorwo kira handũ watho ũkorwo kira handũ watho ndũrĩ Nairobi peke yake tũgĩtuga nĩ aje leo he mũndũ atwĩte horo wa ngari Nissan nona agĩtura atĩrĩrĩ nataka Nissan mpya ndĩrathiĩ Nairobi hingure heri mari Nairobi ya hingurwo rĩu ndĩra Nissan ĩteketete ĩtahũrĩtwo raini ĩno ya yellow nona na head reform we wa muonete onanetie Nissan fulani yumite Dubai igoke gathondekwo riu kindu itigitie no yellow line itekiritwo tu defo nyo atoire wira ucio kota itikie mirongo iyo ngiri 50 agitura tu atigie 250 to murihiranga tugicemoka tuna 50 kwata tukigana kwata 13 13 tuna ngiri gitu gitukugira mira na tukinywa cuba igire tukiona maisha ni uguo maisha ni mabamba magirire maisha manyitire wa eno go twatamania kiundu igua kiundu tana kiundu twathi tukioya ngari iria wega ona ora tumeta kuoya ku hijack ngari tukihijack ngari wega haito thire kutia nduri kumbe turamate mugunda-ini wa Moi na tirame ni kwata ni tiramenya to ni ndiyo ku ni ndiyo na iku ni kurondera pita hiyo igirira hau soka mwana agua left nona ni ndereva ni ndatwarithia ngari igira mwana left igira mwana right nona yo to thia kumatere to thia kumate mwana mugunda-ini wamo kundona ng'ombe cia grade cigiritwo ki macini nona diga gwatiriri kuri huku ni tao na naona vitu zingine na sielewi nona kumbe twe Kabarak deini na otio ne tukone kido tha igiri uguo cio tuko tukiruta kure toka bila nguo atumia ndungu cire matari nguo kwanta uru muno na athuri mena matabaigaro mara matari nguo toka mararutithia nguo niki tutina time ya kuhura ndo search okay riu no nguo tutigire ngari tukahore ngari tugithia na Ivasha gutwara ngari ithuĩ ĩno nĩ stage unaona ĩno nĩ stage twĩ nayo ici nguo rĩ nĩ stage no nyita hii ũcio ithuĩ kumbe hĩra twa matigari Washman ndarĩ haraihu Washman nĩ arigwo atĩrĩrĩ ngari ĩyo ĩngĩingĩra atĩa ndagĩka 5 ũguo nene ndagĩka yacoka yoka atĩa yauma gĩthiĩ ũgakorora agakora ndũmenoi Washman nĩ kũroraga akirwa hapana tumejakiwa bwana usipotee juu amepiga tochi hivi akakuta gai watu kama 10 wako uchi watu wanachika hivi mwingine anachika ikagua washine korai kwa tete ici ni jini ka nedu no nai tukate ale Washman ya chanoro ri ni ya security ko ni makona okitoki iditi yake ule okitoki auge watu umetupwa hapa Kabarak sijui nini ule makiaragia idi ndio kumira turume atusoke tuthire town tuinde farafara yake ya Naivasha nona rĩu twĩ masinjeri ku farafara ya masinjeri tugithie Kiamunyi ndĩ kono ina ikuru iyo area ya Kiamunyi ohituke njera PGH au nĩ ngari rahũrĩrwo kũgũrũ nĩ thirikari ĩkanduria mũtĩ-inĩ nĩ mwĩtanĩire ĩkagũtha mũtĩ kwa mũtĩ ũkainga farafara niĩ ũcio ndaunĩka kũgũrũ ndahinywo nĩ dashboard na tiĩngira ihĩndĩ-inĩ
ni Diamond kuma ngari-ini arĩa nao twĩ nao maringĩka kila mũndũ azirai ndereba wa ngari ũtwe nake to no atũra harĩa mũndũ ũcio arĩ atũnengere mbe ucio no agire tikaoragwo tondu thirikari ni erirwo ndereva hiyo gari akona ni hiyo ga kwa hivyo msipige hiyo gari marisasi unaona ndio makindo mekire mahorie kuru kwa mbere mwena wako twarogwatirwo hau ende ore thirikari gukinya ugu yanjuria atiriri wakopiwa hizi ndamera niene ni mwene ngari aisine megatia ni mora thirikari ndi ahorera kidogo ogia akunuka na hau tondu na Nissan ha mbere ha ndereba ri mwono waku ri ndeti na space gakoroga ho ende ndacia bire kuhurwo ri ndereba kunjire hau ngari ya hura muti yahurire muti gatagati ku riu atigirwo ekandaki-ini gake nona ndaumire no ne umirie ki uthiu ni adigithirie uthiu riu aria thina okirire ri we ena uniform juchini nie ndina t-shirt ya Arsenal ora cia thirikari gucemuka atia igucemuka ta ngoma wewe ndamenya ni munyagari na kumwe ni mkora kumaiguithia hapana ende ore mwenzangu arutwo ngari-ini kotahurwo rithathi imwe wathika hapana usiue usipige mpaka to mwingine kwa gari to hata huyu kwa gari watu wapigi wapi ende oda mechuki ugite augire ha mathare if you play with the snake be ready to be bitten ne ume ithue atire wira ungi ni kuhurwo rithathi hau unaona bahati njega ucio moi nake umete Kabarak auma na ageni aramatwara State House ni ambassador unaona kora jamu orie nini ero hapana kuna accident imefanyika hapa hata kuna vijana wameumia hiditi akiume akione akiuma leo anu wa hizi akoli nini wamelala hapa chini leo hapana anafaa apigwe hata huyu tunangojea tulio hapa tuoue ho moyo akiuga hapana hii vijana kitoo sana hata leo wako na hizo tule 21 22 23 nenda ni mko dai 23 23 akiwa vijana ni kazi wamekosa wanataka kazi ni kazi wanataka hawa peleka huko prison na huo hedio deha jakija moshari mweno ni moshari mweno ni kafuri mweno ni thibitari jere ha thutha unaona moyo akiuga peleka prison na akiuga peleka hospitali na akirutira munene ule wana thirikari yoda akimeripotia na watu tunawataka unaona utika kwanza megire ginya argument kwa horo akorago utika ilisemekana watu wapi kikiuga hapana nimesema hapana huwa peleka prison na ripoti yao agetero ule ocio wa marogamire makiuma Kabarak fuata ikesi to make sure peleka wapi yo ni thirikari kwa tatu bila tukethania thirikari hau tondu thirikari kila mundu ero ohoro itu akuga biashara watu ya moyo taki o kila mundu ayo biashara akerwa akuga ndakwika atia leo haria thina wokirire ne kurutwo ngari-ini ira tondu moyo ni wetire breakdown ni ari kambuni ya breakdown hau town ya Naikuru akihora thimu onye ni ngeigua akiuga kuja hapa PGH utoe mtu kwa gari amekwama yo kile numberless jero ngirutwo ngari riu thina kurutwo ngari-ini hindi ria thukutwo ngari-ini niguo na tuteire mathaire nguo ni ndi mareho ni randi kuru we au ni odondi ndera ngai njigua ati mutha ugire ati watire mayo giatura tature akwa tha ici ni kiundu kire ndekirwo we hau ni kuguthwo riu ni raia menjaga thirikari ĩyo na ni uyu ni akuragwo makihura rithathi tokeni rudi kwa Land Cruiser unaona magicoka Land Cruiser ini riu ngirwo atiriri wewe hebu ndo ingie kwa ile gari kuhendo kwa uru kora thakati nono leo na movie ati Sterwa gani ni umia nenda kukujiokoa uko na kiundu kigeko na hapana yezekani hakuna kitu yezekanagi kuma hago thiginya hale ndathire ta mundu uratumira maguru macuma na ndio kukura thakati ni faster ukinya Land Cruiser-ini atumia aria matare nguo na athuri mega Land Cruiser-ini turathie borithi kwandika ki statement we ureciria ugigote thiini wa ngari iyo ndeka mutumia athikare nginya uthio enoi ulikuwa unaniambia nini
ulikuwa unaambia nini? Ndio ngekuwa unaniua ugao. Oh, wewe unaenda kufa na simu ulikuwa unataka kutua. Mpaka mnatupiga. Mutamuka. Ndio kuguru, ndio kuguru ganyorosho. Ganyorosho urauga ate ne budirauga. Ngero hata kushinda ukipiga nduru. Unapigia nani nduru? Si ulikuwa tuambia tutoe nguo. Sasa wewe leo tunavunja kwanza mudhumio kero yake doje kile kuruko na okunaniyo. Nona mekieno kile yawe kuja. Dudu yake ginya folithi nikuzirai. Nikuzirai arazirai. Nona? Ukija huo folithi. Toka enda tena. Sel. No te gutora dero. Dogota na leo jibebe. Wapi? Atumia meha na athuri matare nguo. Urecia marasa mokate mona ndo mena nguo. Marahura maita fote. Andu moka mokore. Haya cheki yako na gadio nije kuro. Si ni huyu. Kijie. Wewe gai fafa. Ginya muthiri kare kijira tiriri. Wacha ujinga. Jipeleke sel bwana utakufia hapa. Au ni David kile kwa komando anafanya kazi. Nigine gukira nigine kuguru ku wapi gona uthikiota ngagwa riu nigine gwikuru na ando uguo ngekinya obine aya ale maandika obi maka manya mundu agatia kwandika ota obi we turuku Kamura we ndakinyire thero wone igira thero ndahorera kona ini ungiuga he kumbe ngeno aturaga nugera harega kona farafara ugathoreka farafara ngai mane maisha mariko kumbe nende kipindi kianjia ona digothetwo nende ndira kuguthwo riu wega ndidi ya buku kama kawaida maandika statement ndaikio thero we thini ndigania riu ndamenya riu ndakinya ndona ni makwenda kunjura nona we kumbe nende igira kwa CID na flying squad marenda musinga utikiru ki marenda musi na musinga uri na musinga ri tumushukithirie Kiamunyi athore kwa anti yake aikana ku Kiamunyi ona tucamanie tauni tutware ngari hamwe haya tugutwara Naivasha ona hau ni ojamu wa musinga kiri atia abatikeire kumbe niguo CID no marenda gukari una kumoke maria musinga wiko mali ya serikali na kafauri kindu kingi na kabangaia kuria kiuria na ndukuria ni thirikari gukuria te kiuria te musinga wiko turenda ngaki we ni kindu kimwe nguri muno riu ni ndakimenya maisha mekete ni mahorera unaona we thaa thita cio tuko wakwapi okajaka wakwapi ikumikoreo micio iko ithu aya ni ndirata kuruta haria ndi aya tuna ni mahata kuruta haria ndi ndigani ukuge we toka ni ngamonie kuguru makanjira hata kutupima na kuambia utoke nikifika nje nikupata nje ni ngona wana mena gone kwa na mara agithi ni ndiruma ngoga goyo ka juju nige ihenya juju la de cruiser ini owa to yo mutu kwa de cruiser weka kwa pijot buti dawo buti ne jedio da toroko ngakora ndegithaka aikono na ikuno kule kule to creator tukinya ku creator ngakora acia zangu hau makomete matienda kindu giki tupatie bunduki endo turakora ginya game ni fresh mata ora hori ta hwai one ta waiyo one yakuire kuri ginya ogirafu ufuthite marenda musinga matienda wana tupatie bunduki ngamera mimi sina makajira unaona hata huyu alituambia hivyo nasema hana haya tukiota itheru maathiga hau ani tha mugwanja cio tuko moka muthenya ungi tha mugwanja cia muthenya riwa ria kanite gutire kindu ngika uhuritwo kauna ngo mwiri wothe matira kindu kingi tunataka bunduki muthiga makena ni aje i mundu acina kusumbwana na wanini watu situaje na watu tumalize watu wakerwa hapana watu wako na order lakini hata kama order iko watupatie nini bunduki we tutahurota wiki ngima urahoro gatigo thauti no tare umia no bado thauti ni umia toraria guti ndungita kuga unaona rigu mune uri waheirwo order ni Moi atushughulikire ayuka gutura kantu turu igoti
gutukora uria tuhiana waturoko na bana siku acha wakiwa hivi tulie we mjapeleka kotini bado ni nini mmefanya kumwera sisi tunatoka huku usiku tunarudisha bundu utika tupeleka kotini kesho vituko fingers haraka igotini utore igotini jadi gotona wakauga abana ayo wiki cia kwapi ayo wage tu ni nini watu nakaa hivi ayo akauga ati ni accident au alifanya accident jaje kuga ndo matoroki thibitari kuga toro thibitari nduko toro thibitari thaisio no makotoro njera muthenya ngutoroku thibitari riu no ithu turi aromande tutiri afungu ithu turi aromande gukinya njera ni kuri watho wa njera na raia iko tofauti watho ri njera na watho ri ukuraia ni tofauti wakinya kuri njera ku ni bururi ungi ni ta uri ungithi umugima uthie Dubai kule maisha ni tofauti ukinya kule njera pesa medical ijatoka pesa hospitali ijatoka kwa hivyo ni mugoje pesa yani itoke ni thaici gutoro njera ri ni nda ukinya njera ni nda kundega gutira ndu ikiigwo huritwo njera ihurite yu andu maihurite yu riu gutire handu ngituika atiriri pereka uyu kwa nyumba tondu hatire andu ngikomio unaona ekubidi uroko kwa Ndaramea the richest man uthi mudeka nake butoka Ndaramea kunu gitogareka giraga kumbe ithu tukire kuri handu guku round tondu uria njera na guti kindu kia njera ahuthira tigorira indo ciacio ni special matiresi yake ni special muregitu wake ni special indo ciake ni special na indo ciake na ciare hodarea ni kurumaruma akarutega sausage akarumaruma sausage athabutha agatigana nacio icio ingĩ tugatigirwo hau tukahũrana kamwe tukamba tukarũa haro tana haro tondu we nenda kuria nguku nake wenda kuria nguku no nake enda kuria nyama nona riu kwata kwata kufurugana nginya ria betaririka ria mbere ni gute twitire irio tondu hari urenda kuria irio special gukira ithuĩ yangi tondu arihirwo mucere hena nguku stew hena nyama ya mburi matiri ya mburi aria ya swara ona nyama ya swara iyo ni ya mburi cio tumaria ne rugitwo ge special riu kure mundu renda kwi tondu no muhoragira nguo riu ukona minta kurai nuona riu na ithuĩ yangi tondu twari thigana twari andu atano andu ana atatu umwe no kumuhurira nguo umwe no kumurehera irio kana mai irio ciake ciria gukiria na ngari ti cia njera aya uyu ngi nake ni enda kindu gutwara thimu igachanjwo unaona acio ni afungwa ti murumande nie nake ni ithuĩ rumande aya ngi ni afungwa riu no mufungwa nenda guthuru murumande tondu mufungwa no kuona si gukira murumande njera njera ni ya muhwo ti ya murumande nwanyita we murumande we mali ya borithi no mufungwa ni mali ya state unaona Ezu gutoro kwa Ndaramea. Wika kwa Ndaramea ta thiku ithatu. Ndambia kuma ikire igunyo mwiri. Ironda cira ndauta kigunyo ndeko ni kigunyo kirauma. Gufutha. Eni. Kuruge kuruma nginya kiria. Citagwote. Citagwote igunyo. Cirauma anu auta ukona ki ureko ukauta kigunyo. Ndaramea akiona ye uyo gotakufia hapa. Akirira munene. Mwana kiuga uthi na bia cia gutura mundu thibitari aromande thibitari tuteire bia ciume ku hedikwo bidie Ndaramea no arugamirire I'll be in charge of that. Take him to the hospital. Ugutura thibitari ndagitari ururani tiburi no yo tuite next week but one kamwira tunyiritwo na akeni mark na dent ino niko na dent yake iko akini mark na dent iyo na akimark accused yako to nake ni moyo kuno hina mwaria unaona dunia munyeketia ni amakire riu gukinya uguo ri akiuga kwatha sijukwa na tondu hindi ya hale accident ni ri moyo gwa ndo thibitari ndatoro thibitari no ndethire ngetibiwo no ciro ndathecirwo unaona na daktari ucio no wanjirire umekuja umesahau juzi muliacho mmetutupa huko Kaptembwa egeria kuririkana ni ndiririkana riu andikane na bahasha bia ciake ciri bahasha atoete mushara kwa 78,000
Leo au tete shilingi magana maigana matatu he 78 ko se 77 700 leo cia ndagitari ucio acamukire tondu gitiere nginya bia cia gutwara mwana thukuru nona mwana umete mid term kwanza yari mid term ni gucoka thukuru leo ndagitari ucio ni acamukire muno leo hindi yore akinitisha ndithibitari ndi hau accident ni akinitisha tondare cia cindano tetanus akijira sumekata kukua wacha mimi nikuue akithesa unaona akijira nimekupa dakika 15 ukue mzima wewe ndio nginya sister kwa mwira we kesho kuja kwa Jack mochari uchukue mwili akajulia weke ukega ujoke mochari kugira kina ndego niko yuraria na mura ithu twenjiro ni ndatoro mochari unaona ndo ndagone digitie dakika cigana ikire ngaho ya ngaigera ngai riu mani ndoka wire Jesu Kristo rakaire kuhigiria murango-ini ni mwaki ni ndirathoro wa mwaki ni rogerera ngai undeithie mani tondu ru hare nginyite maundu ma ni mande kirithia bathi kumbe ni ndawa cindano tetanus nona daktari akakuhutia akaigua ndeigua ruo akanyongerera cindano akajira unavuta bangi wacha nikuoneshe wewe utenda kufe agathece ngi akajira sasa hii au malithireka ngapi 5 ngai kaba hure mundu haro ya mwiri ukira gutishira mundu tondu ni ndawa me ugitheco ndawa ri niigua reaction ya ndawa ikigira mwiri tuna thau ndena injari kuguru ndaigua ruo riu ndathecwo ri kuganda kuria kwatia kuganda ndatiga kuigua ru riu ngamenya ku mundu ayikuaga aigua atia riu nginyorosha wega ni gutige asa dikana rengarengo to juga mundu ongikuekunje ongikuekunje ri urengarenga gona kiria riu ndiginya ndirejinyorosha wega muno ndiege atia riu ndagitari ucio ndatokire njera ndio ndacokire kumukora nona akijira hukukufa ay sasa leo avande aginyera avande hebu toka nje huyu kijana hebu fanya ripoti yake amekufia hospitali hiyo ulizo na mtu swali akamulai hapana madam huyu kijana alininyang'anya ukakijira umekuja tibu mguu hebu mguu yako ndio dina wiki 3 itedathole kuguru ko nginyere kuhona kurahona somehow ni kwambia kuhiana ta kurahona no gukuona gwe nuthu wanyita tondu gutira nyoroko ndukuri karate riu ni kwambia kunyitana akijira sasa hii ni kusaidia tu saa hii wacha nikate daktari adishire ginya ndera honia ngimura daktari usikajeitishie mtu tena hivyo tondu wajirire sasa leo umekuja afanye mekatani kuwe kidogo ika na gutinia kuguru na kugurira gutinia nguigire haha ndio kare kiukage kai ngaire kumuthega mura daktari ndeithia bani mani akajira tulia au kana machini ni kwa maguru yo ni kule nyundo kule nyamu cia gutema cia gutinia no tho nona ruka ajura yeterere wataka kutumia gani hapa kamuria nini daktari akajira wacha kuuliza nini mpaka kule kale ka thitima ekira thitima ine ti kaka inyo ta tathiruka akajira hii ndio rahisi na kata haraka lakini utasikia uchungu sana wacha tutumie hii ya mkono kamuitia kamura daktari mimi hata nimeacha uizi akajira hapo wezi ibia mtu hata kuniambia umeacha uizi ukirudi utaiba tu sasa dawa mzuri wacha tukate hii mguu hakuna sikutalia hii na mimi nimeacha akani umeacha aje na ni vile umeumia mguu wacha tukate gemwe huyu hata toa ndani ni bia akijuli uko na pesa gemwe daktari pesa ni kuna vitu vinafaa zinuliwe hiyo bandage unaona hiyo bandage inafaa inuliwe sijui na hiyo choka ya kunyorosha sijui ni yako ile fulio ka 800 ajira tunataka 800 kama sio hivyo nikata mguu kama mimi sina pesa akajulia sasa kusaidia aje acha mashini nikata mguu hii nikikata mguu ndakusaidia mimi sida hakuna kitu nakula si nikukata tu nikikukata unaenda jela hivyo na bila mguu daktari ya mudhirikali pesa iko wapi amela pesa officer in charge aliniambia nimpigie nikishajua ni pesa ngapi akihole officer in charge officer amutumira amula no problem natuma askari akuletee pesa
pesa ndarame no utabia icio ndio cioka ciareho etirie gota 5,000 cioka budget thie kiguru nginyoro cyo kuguru wega ndagĩtarĩ akĩnjĩra wewe utakufaraka na juu utakufaraka tafadhali rekebika ni kama mimi sasa nimerekebika ananiambia si saa hii mtu arekebikagi saa hiyo hiyo kurekebika kwa mtu lazima ukaeka ngimulia kama akijira kama miaka 10 hivi ngimulia miaka 10 ndio daktari ameza huyu kana afunguo kule umao kazi vitali umefanya nini wewe makosa yako ni gani unaona ngithonde kuwega ngicokio njera leo kizungumu kutikia njera kurite ndo kurite gogonio na wakahorithwo bandage ginya haha unaona leo wira waku ni gutinda ugithogotha iri hau uguo tondu chawa ngongoni ziko ndani ukamete waigwo gwetho gambio gwetho iguru wa kinyamu kiuke plasta ukaigwa yeya ukageria ginya wiki yakire muti wapi riu ndaikari uguo mĩeri igana 3 wira wakwa ni kurutagwo tangu ngane kuonja ngota riwa ngahurwo ni riwa nginya ngaramika ngera avande bwana nitoeni hapa akaje tukupeleka wapi unataka kutoa kupeleka wapi hapo ndio ukae utajua gwethio kuruge gatia ukihona unaona leo ni kwahona njera hinde yori gutikiru gitagwo mai kuria ri ni lita riri rimwe na ni bahati uriye muthenya ucio lita rimwe ni bahati tondu mai tha marioka hwaini na ni jeshi yale ha mai jeshi koguo moka hwaini tukaria rucio na tukaria lita riri rimwe kuyogo keyogari nie ndaikarire mĩeri 3 rĩrĩa hutie maĩ ma mwĩrĩ muthenya ndeyogire uri gutara ciro rigi maĩ gikombe kimwe ni ciringi 100 to ni roaster ĩno na roaster ni 100 ko mundu gutahira maĩ gikombe kimwe guo no moko munenge roaster ĩmwe na roaster ĩyo ni 100 rĩrĩ na gikombe kiu wanengirwo kia maĩ ti unyu ati kukukuku ati ni wanyonyotoke abana no wega cubata gaka wikire maĩ macio makinyeha ona gikombe kiu ukunike uture turima hao urute nguo cio oe boxer umeitiririe maĩ ugwa umehake thabuni nwanyita umehake thabuni inde thabuni uige tumaĩ twaku hau kando uyake ri thabuni uyake thabuni ukaitire tunini ukiaka thabuni riu ni kuyoga uitagiria iyo niyo shawa ekamura ne gwikamura ugekamura endo yekamura ugicungaga ukana no turathia he andu ramenya wakinyia hau guku ngene kwihura unaona we ogari ukioga nginya guku gutire maĩ mahutia no gugutina na thina bata niku ukaiga hau maĩ ma kunyua riu after kuria nwanyita tondu mundu aria no igwa gwikatia kunyua maĩ unaona riu ndo tumaĩ tukinyite ha haruta riu au nĩamenya atiriri handi na roaster nuthu na tunyue na mundu ucio maĩ koguo ni uke na roaster yaku nuthu wonengere roaster nuthu maĩ maya tunyue nawe na ti ati waku ni uratunyua uu ata no gashawa ni no gashawa na pole rĩuga ũrĩa nĩ wakĩrwo taruga atiriri unyenje wega ũkĩmenyaga nĩ kau kaina kandi atwae nawe manyani nona he karumbo kamwe ũguo twohetwo hamwe nawe kunda rũrũ twohetwo hamwe na nĩ kũnyua mwari manyuanagĩra ũguo kanini ũkanengera mwenzako ndũkanyua maingĩ ukanyua thaa ici ũkĩuga nani eko na maji ama nauza maji roaster nusu ukagathimirwo riu no thiru gutiete haho roaster nuthu riu ukawikira nginya ha gwirukira murata guka mwira sasa hii ici ni ya kesho na kesho kutwa sawa ukaiga bagi-ini ukamake sure kauta bagi thi ukoha bagi no moko wina kauru atagako wekira thini ukoha wekira bagi-ini koya nguo ciaku na takataka ni maĩ ũraiga kamuthithu tondu gangĩtie gakorwo ikarĩte thĩ ũguo ya ũragwo nĩ anje
ile nilikuwa hapo imeenda wapi asijui nini ugecho kogo atire ai akiri hot cake unaona ndio jera ru thobire kurehe thina riu turi ageni urumande na maisha mariko design iriko maundu maria turambie kuyonera unaona tondu andu marwarire guku mihare wina mihare guku kira kundu yani ni urwarire ginya ukorigwo atire no ngahona tondu ginya ru gothi ndio me gothi thoroko ni mai makunyua na makuyoga gothi ne rehire thina ni umagarire ginya weyoga ni urarako ginya ru ginya andu kona mai wona mai ugetigira mai tondu watongagire mwiri ni ru tureire thina utukimbe kurehe thina twathi goti-ini twabire kuwa ngima kwanza tondu ngima ya njera ndihiana ta ngima hindi yo hina taririre no ngithi ukora handu kagoto gakorogetwo na thimiti maekira muthango uyu maekira tiri yani indo tofauti niguo ngima yahiana tondu muikore rakoroga mutu niguo ukoroga nginya mwaki akoroga mutu uria wanyita muiko augambagia hua akagutha mwaki ndome mwaki ti tumakara ni ngũ ni makoma nene ngure ndukira gucokeria na guoko riu ni kuguthaga u riu ukiruta muiko uria mwaki-ini ukiucokia ngima-ini no mwaka ume na makara unaona na kiria etagotia muhu unaona ugakoroganirio hamwe na ki riu ndio kugerwo ngima wethi ukugerwo ngima wakora wina ikara muhu mai mucakwe unaona riu ngime wareho thutha ndagika ta 10 guo ndathi guo ndacoka ri nginya ngima ni gagatire riu twakuire ngima tugithi nayo igoti-ini ni ndekira twarai unaona ngima ndamihuria warai-ini thiini ndakinya igoti-ini andu tuthie cira ni kuoya guoko iguru jaji akure sema mimi sijakula niko njaa jaji akaligo uko njaa aje uko jana jera ndo nakula hata kutupima jaji kota akiamba kenda hiyo kimura hapana sikupimi mimi sikulagi niliandikiwa ugali hizi sasa hebu angalia nini jaji aro akaligo atile na hii kweli ni nini inaenda kukani kama ugali si ugali tuka tubitike tu government laboratory kutoka government laboratory yo kile kiuga ni kitu inakaa ugali leo tukira jaji si tunataka ugali si kitu inakaa kama ugali tunataka ugali juu ile unga ya huko negi meka ni mutu akahatũki githĩi-inĩ ti ati order thirikari yaheanaga hindi yo ri maheana order githĩi-inĩ mutu uitikangite thi wekirwo makonia ri ukarehwo ku njera riu akora nginya turaria ino ya ng'ombe tagwatia ti maize jam ino tuwira ati no ng'ombe heagwo brain ya ng'ombe ndio no yacigirwo kugiria riu akora nginya ingikona hapana ino ti mutu uyu mutu ina kiga no mani yo ti mutu unaona no ni undu aki ni irio cia ng'ombe ile cithiagirwo ku githĩi-inĩ uyu tukire nginya tukimera hapana sisi tuendeni unga riu gutuka riu ngima no rutirwo ki mutu no rutirwo ki kambuni ningiona mutu wa kambuni ndungirika niki wi murio wi njera ni ta keki wahe gration yakwa ndigwo ta donut ndirakaria nyuaga gathira ta murenda atia inyuĩ na inyuĩ mundu wa thĩ iganagira tondu rakora ngima ya rugo ya riu mutu warehwo wa njogo unaona no amenya wa njogo ni na ule wa guthĩire ti undu umwe no anyita i riu wakire wa ndukari no mwaka ikirwo ningi ndigakunyiha nini unaona na bado ona ule ya githĩi-inĩ akore o kanini riu waheo kena murio gatirani ona ndũngĩeterera mboga uguo ekirirwo kamwe bangite raini ya mboga ngima nĩ thirire tondu ragacamoka igua na kameni karaharuruka gatirenda mboga wekinya mboga-inĩ ri kuria gutire mboga cirugagwo na ikonia cikiragwo ikonia-inĩ no mboga ciekirwo ikonia dramu ekirwo mai ikonia rĩrĩ rĩkorwo ekirwo dramu-inĩ ekirwo mwaki-inĩ igasamurwo ona mai makahua ona umenye icio nĩ mboga cia hua tondu mai mahua icio nicio mboga twagĩrĩirwo kũrĩa na mai nĩ mahua ona rĩu ndũngĩruta ikonia rĩrĩa dramu-inĩ tondu nĩ rĩhiũ nĩ woe mai mangĩ mahehu uhorie
niguo rute mai ki mboga yo umerute riu mai macio nimo turenda tiga na mboga thufu niguo urenda na waheo ngima ina murio koguo ndurenderea ki thufu riu kio thufu kona ota ku waste mara waste riu ningi tukihe thina hapana hii unga kama ni hivyo tuongezewe ration na njera kile kindu heagwo na kilo nginya nyama ni imwe na rithimitwo ni gram cigana imwe nyama imwe no tindege nyama uguo imwe pici imwe iyo ni nyama iyo aheo itagwo balanced diet uji bila sukari sino ndukarware mukire itoga guciria sukari atire maguta ni taokanitio tondu maguta irio cirugwo na maguta ndino heo mboga icio mai macio no heo mai macio kiria ri maguta na muri macamukitio kando nati ni ukoyagirwo nati no menye maguta ona gatata gagigo mai no makabe no nyida riu hau ni riu mundu agotarira to cici tu unakula ngapi 3 pita washine maguta wathi kulalamika kero wewe nyinyi matajiri wanapewa balanced diet chakula kidogo maji mingi unaona na ukero uko niyo security yenye uko nayo iko sawa kabisa ni ya matajiri sasa kila kitu yako ni ya matajiri waikara kwa Yesu Kristo kama ndio utajiri wote ikae kama ndio utajiri wote ikae ni kwa security uroga atia urathie kugokero wewe tajiri tafadhali hata kulala unajua kulala pia urali ati hivyo unafikiria kulala unalala na masaa wewe kila mtu ni saa kulala watu kama saa ngapi saa ni kitu 3:25 saa ni watu wanakula sapa sasa wakalale ama washamba itakula sapa ni kulala ikifika saa 2 unafaa kumelala umelala na saa umeshafungiwa ulale saa hii so saa hiyo saa 2 wakuja confirm mko poa ni sababu mko wangapi tuko 70 au mko 70 ya saa ni kulala saa 11 lazima mwenzenyu muamshe hapo mwenye amejifanya ameokoka mke aanze kuimba imbo mwaka mzima kwa sasa unaanza kwa blanketi sasa hiyo ni maneno gani yameanza ndio kurotaga wega umara ya na genyo kina no guruki wake unaona leo maisha make bo tukebe kumenyera leo thirikari tukebe kufuga na thirikari tukare ugatu reteni uga mzuri gutokero mutu ni rehagwo ugachanganywo wa raia wa kiria wa duka no wa githii na matikarehego cio wa githii ki riu kindu matuna ya kindu kia wana ni mboco iracemuka ikahora ikareho ukona mboco cirathaka iguru ukarigwa atiri ii riva sangapi aikorwo mboco cirio mboco irathakira iguru uguo ukerwo kindu kia bata ni thubu riu mboco watagirwo nginya mboco ikirwo ngima-ini ukona na leo mpishi ameniokoa amenipa mboco 8 riu lazima nimtafutie kitu kipande no makomwethere kibande gia kuura nguo tondu muthenya yakwa yego 4 5 3 kuringana na giciko ria ithondeketwo unaona riu maisha tukembere ku katiba yoka 2010 ri riu niguo twambirie na igu no ture thomu bado tukona everyone have a right to live you have a freedom of speech kido muvugota na freedom of movement unaona nimekorera kumionie mitugo yo mikora aya nikira ndi haha nikufuruga ru thirikari tukeba tukumone turi agwitwo kwanza twataka kutunyongwa ndio tumenyongwa na maisha yetu tunafaa tunyongwe no mekati fanto tuna hado ya kitu you have a right to live ndio hatu kuonia thirikari tuite hii tukeba tugithio strike twataka tunyongwe thirikari ati unasema ni nataka kunyongwa tukero goje ntopanga siku si tugoje atukuri haya thirikari kwa taithero tugithi ku ithato tutakuria na kama itubembere dai tukemera mtatuletea judiciary na mtatuletea parliament sawa tutakula munene ucio ri akiona tohega muno gutuki agitwira atirire sasa mutakula leo
Tukimura lakini sitakuli leo. Tutakula judiciary ikikuja. Kumbe ndio ndio magoma. Aitwathi kuigisigana. Icio nĩ thikũ cigana? Uthi kĩndũrĩte. Tukĩambia kũrĩa Colgate. Ndio ngomenya Colgate nĩ ndawa ulcers. Wadimenya ari ndabenda menye hĩndĩ ĩyo. Tondũ ulcers hĩndĩ ya ndũra ihenya. No ndarĩa Colgate. Ikahore. Tukĩrĩa Colgate tukenina. Tũgĩtigara ũguo. Tũtirĩ kĩndũ gĩa kũrĩa. Tũikarĩte ũguo. Rĩu andũ angĩ nginya macamoka mũndũ akĩrĩithia thabuni. Agetwo nĩ akua. Unaona? Thirikari ĩgoka ĩgacũthĩrie kona uya aja kufa huyu bado. Wakati kape maji gutire kinya maji makunywa. Unaona? Ndio kifa kierirwo. Watu ya condemn wamekata kukula wasema wanyongo. Ndio komiti ya bunge yokire njera. Na Ivasha na kamiti. Mnataka nini? Kunyongwa. Wewe gutire watho wa kuraga. Unaona? Ndio maadhurite mnataka aje nyinyi. Si tunaomba haki ifanye kazi. Si mnatuambia tunafaa tunyongwe. Tunyongeni basi. Ndio komiti tuweke yatwa. Komiti tuweke na komiti ya bunge na judiciary. Tuikare thĩ tuelewane. Unaona? Kutakuwa aje. Kuelewana ni gani? Wafungwa kae pande, judiciary pande na parliament pande. Palipote wabunge wako, hiyo inakuwa ni parliament. Kwanza komiti ya bunge ikiwapo, hiyo ni bunge. Unaona? Ikakuwa sisi tuko tayari kunyongwa. Wabunge nyinyi wamepitisha sheria huko bunge. Pitisheni watu wanyongwe. Wewe hapana, kila mtu uko na haki ya kuishi. Sasa niko na haki ya kuishi na umenifunga maisha gerezani na mimi nakufa. Nikiwa maisha gerezani sifai kukufa, mimi nafaa niishi. Lakini si ati mimi nimefunga maisha gerezani na tena nakufa. Aje. Kama unataka namna gani tumasokirie BPDA ine leo. Tukomera sasa, nyinyi mnajifanyanga nyinyi wasomi sana. Msamaha isamewa kina nani? Nyinyi judiciary mlisameheao ama nyinyi parliament mlisameheao ama ni sisi wafungwa tunafaa tusamehe. Makiuga nyinyi wafungwa mnafaa msamehe. Na hii Bible mnatubebesha bunge kotini ati na hapa mbele ya koti ushahidi nitakayotoa. Mbona malili yangu hamtaki kunisikia? Ushahidi wenu mnataka niseme ukweli. Na malili yangu juu kotini ikifika kwa robbery, malilio haiko inasikika kwa. Unaambiwa hukumu hii kesi ni moja tu. Ni kifo. Na sasa hakuna hukumu nyingine utafungwa nayo. Tukionea bunge hebu tengezeni hiyo sheria. Hiyo bunge tu mnataka aje. Tukimwona sasa sisi mjue vile tutafanya nini? Tutatoka huko. Bahati mzuri ama bahati mbaya kuna mtoto ya Kibaki ni alishikiwa China. Na mtoto sijui ya Wetangula ama sijui nani. Prominent people wameshikiwa nje na madawa za kulevya. Au hukumu inafaa hukumiwa na sheria za wapi? Za huku Kenya. Za huku? Unafaa hukumiwa na sheria huku. Sasa itabidi wale wako China wakuje wafanye nini? Wafuate sheria huku wajue kunaendaga namna gani? Kunaendaga namna gani? Watakuja baka prison da. Sasa hapo ndio ilibidi Kibaki atutoe death. Fast sana turudishe life. Unaona? Juu wale wakikuja sasa walipata sheria inaundwa ya pardon ya watu wa condemn wanarudishwa life. Ukae life 10 years after na tena tabia yako kama badilisha tabia zako wa kuachilia ama wa kufunga kifungo. Sasa ndio kabaki sheria huko ndio inatumia sheria huku inaenda kutumika wapi? Huku. So wanafuata sheria yao si ya mdomo, ni kitu written na inadhibitishwa na bunge. Sasa ilibidi Kibaki atuachilie 4800 death row. Watu warudi nini? Warudi life. Juu kuna mtoto yake ameshikiwa wapi? Huko. Unaona? Ndio watu wale demu. Tusogeuke maisha. Au ndio hivyo ndio watiriri. Hapo ukitaka kwenda nyumbani ni ufanye kazi. Ni hende bunge mura githondeka bunge no Nairobi ithondekirwo ite ndiari na ite ndio maikaragira kihindi yo ni hende ite cirathondekwo tenda ya heo njera tenda guthondeka ite cia bunge yaheirwo njera Supreme Court ni yaheirwo njera unaona nginya makanitha mangi ni njera moya tenda njera ni amautero ucio ti thirikari ni ithuĩ askari asijaribu kupata tumevunja mbao sijui umekosea sijui nini mshahara ni rungu tuwathoreka ite utuko na muthenya usiku na mchana mshahara ni kukosa kukula hiyo ndio mshahara
gutie kindu rariho na gutie kindu raheo ona athaka ni uko athi kucigana utoe kindu mukekanua tondu thondeka kindu wahitia hindi irio ciroka kureho watuika pereka usel wamba otoro thero gutoro thero watuika uyu atatoka kesho munene guthori thino mwaka kurute ucio ni ungikuruta thero na ukaro cio thaa 8 koguo mukona nake rucio thaa 4 ugikinya thaa 8 andu mari raji koguo no etere munene oke mwerone munene ugo kite mwerone akuria sasa wewe unaribu mali ya serikali kwa nini ulienda kuharibu raia unakuja kuharibu kwa serikali ujarekebika mkubwa nini rudi kazi uwezo kawiro kaigua watu wa carpentry washakula mpaka saa 8 usiku ama saa 6 usiku wenye watabadilisha wakora ginya urutire wira na wena thiko te yotare wari unaona ndio ni kutawira judiciary kuruta wira record yaku ni randikwo tabia zako zinaandikwa kule kio tia turare kio kia madathi tukona ti ndurare kio ati ndi haho ati ni kogana ndahoganire ata ni kurutira thirikari ginya magathibiticha mwasi we sawa riu no inoke muci ni twetekia unaona tondu maundu mangi rutwekire maundu mangi njera kwari kundu kuru muno unaona njera ithu tugira njera tokomaga tiri-ini titiri-ini thimiti alafu ne thimiti no te thondeketwo njega ni kagoto na muthanga unaona riu nuna haha after 2 weeks kana 1 month no moke ngire kanyoi nyambie gutinia titha kama ndirauta ni gutinia ndati homete haiyana tariki wadigi kore haiyana ki eni haha na haha no ti dokumete tondu mathaa 24 hours kulala nyorali ni labda 1 hour ingine masaa ingine umelala ndio kuna pale unaenda ni ukae chini ukichoka lala na unalala wapi kwa simiti uko 27 wende mwaro wa uko haro niguo ritwambia kurehe thimu riu je thimu ciambi ukanjera na afukwa unaona uho niguo ningi ukora wajia wa thimu wewe raia muga ni ugutunyo mutunyago tigo tunyo ni mana tondu kule ni jangwani unaona kule ni jangwani uko ni jangwani hakuna kitu kunayo manyita na aria mahego mana mari jangwani ndio kama manyita na ndio ni Biblia ni horo wa Biblia unaona hari wa mutha ariku ari jangwani toyaga thimu hello Safaricom customer care habari wanaruta wira ucio ate niye gutire njera itarutire ria mucio nugo tukane na thirikari nukumera sasa baka isimu hatutaki hizi bangi na sigara na pombe hatutaki sisi tunataka kuona nyumbani magatwira kama unataka kuenda nyumbani tengeza rekodi yako niye tugithitwo wa CCTV cia njera wira ndaruta njera kabe nyona bao garagara muno ndari kana bode merutire wira muingi muno utire ciringi ngode kiunga ni kuhurwo ndahuragwo nayo unaona